Hindi. Ano hadlok man na kini? Oo. Dia po'y may dokubra. Yay. Pare. Good morning, good morning. Awan na din ni. Sir. So actually tigang kita dida pala may dulag na smoke taste. Ngayon kanina natin tikan nakita natin ining Hell 120 aton inin baga pasya daon baga himunta naglagi hapon inin ang storyahon. Oo. Again ini. Oo, para baga may danaton baga yan na himang raon. Ha? Oo. So aton ini baga sisipatan Oo. So adi private first class. Oo ha. Babasahon tayo ni David didi. At top of the building, of the height of this hill 120 blow bits dulag ha. Philippines at around 10:42 AM on October 20, 1944, only 42 minutes had elapsed since the first assault. Troops of the 3rd BN of the American Forces of Liberation had landed. The first Lieutenant Clifford Mills raised the American flag in the Philippine soil after it had been lowered at Bataan on April 9, 1942. Floating high and proud was tangible proof that the Americans had made good their promise to the Filipinos. Awamo na ini ang sinisiring nga ato nga hikuan ato man hikuan Willis amo na ito sinisiring Mills nga nagkuhan nga American flag nga ang pagsiring ni Magellan ni Douglas MacArthur, I shall return. Ano pagsakay ni gidong yati gidong mga signal din awa mo na din niya. Oo so baga din may dal baga gym. Awa mo na din kamutangan ang tinatawag nga Hill 120. Oo. Adi nakalabay nga baga October kada siguro din guti nga ini in a grateful unknown American soldiers who untold the immunity and valiance of both and paid the supreme sacrifice this foreign shore to liberate a Filipino foreign to them. Dito na represent to them all Lord, dalit picture represent upon them. May panganin mga remains din bagay nin missile ha. Mga paboruton ini ano una yan siguro waray na hindi natin mabuto. Yan ang niya masita. So masakala kita iyawat talabaga mapasyado tagihapon ini yan hika mo kaada gihapon ka mo idea. Ano ka mamdamot kaayaman din tabi po amo din pagtawaga ng Hill 120 kay 120 steps or I don't know to say at all ha. Man amo din ambot kumbaga nag-aalang ako kay bahay din may daw mga ibingan mabaga malukso haton sunta baga pore natin masipatan mga ihalas tabi po
Sabi po ginuputiyo ka na da. Ano mapadayon kita ini? Okay. Kaya may dahalas nga ik. Sabi po pare gada da. Okay. Ano hadlok man nakini? Oo. Biya po may dokobra. Yay. Awa mo na din itubtuban. Aray nada. Aray nada. Ahadlok kala. Yay. Karadlok naman nga. Yay. Sabiha po Sabiha po Hey, yeah. Oo, hawa man na din hawa na din nila tutuban. Hingga po yung kita. So baga ato sir. Sorry. Good morning, good morning. Oo. Hawa na din sir. Hawa mo din yung plug So achievement unlock. So nangyani kita din na Hill 120. Yay, ano ka? Postura, dila ko maaram. Dila ano. Kita kadlok nat. Oo. Amo to dida. So, ngayon ni kita din Hill 120. One of the most famous land history. Ay pag in-English. Oo ha. So this is now the Hill 120 site way back in 1944 during the landfall of Bataan way back in April 9, 1942. Ang baga paghipalos hana sinisiring bandira hana Amerikano. Oo. Ngayon pagbalik di daluwat hana Oktubre hanya nga 1944 baga dinhi ang pinakauna nga site ang mga Amerikano dinhi dulag at around 1042 ha. Oo nga mo na ito ni First Lieutenant tada yung Mels. Oo nahiyaad ton sinaklang nakita man niyo no nga nagpakita an iya baga panlimbasog nga mahiturok an ira plug an Amerikano dinhi nga lugar mamay kala kataliwan andito liwat hapalo andito na to General MacArthur nga ani na pagyakan nga I shall return. Oo 1944 ani ya pagsiring ngayon nga I shall return 2 years after hana the fall of Bataan during World War II. Mamay kala ito ng mga Austriahon. Pero nakkulba balito tinuod
usa ko nga fear agad fear iton halas hadlok gud talaga kun halas tinuod kay ginhalas na ako. May mo to. So amoy nira din ha amoy Hill 120 nahingan nakita yung bata pa kita in high school may dinamad to gihapon mga uyab-uyab nga dara hirala ako taga kuan lakad to sinisiring tulay mga bridge lakad to lagad kit bridge kay usahay nagpupul ada when the bridge is pulling the London Bridge will come to me and we will make it tenderly nakaperad to kabaga. Oh yan kay chataw tayo ay kamo okay mga sangkay San Jose okay Sangkay Tonyo wari ko na ada didikuan wari ko na sticker okay oo so amin ni ana tinatawag na L120 gurot sigbin may mga sigbin nga di mabait gud ni gidom mabait hoy ay gulo na pa nag-crack-rams oo so amo to niya ha First Lieutenant Clifford Mills ha abot nga ron tini kun he hinot nga ron niya nga upat adto Anthony First Anthony Garces amo to ni Clifford dito man First Lieutenant sige sir thank you sir thanks for coming sir okay that's all okay so good morning awan na din sir awan din yung plug so achievement unlock so nangyani kita din na Hill 120 hey ano ka postura dila ko maaram dila ano kita kadlok nat oo amo to dida kuan na kita naton na amo na iyang ori ka restaurant nga motor kay ginauri schedule ito pagpapa smoke test so mahimo tanalotin niya kay nahadlok ak baga may embargo kuan okay this has been your friend from another stars nakita nyo ano ka good night sweet dreams mamuha chup chup okay good to nyo well di na-imbid nato ng Hill 120 adulag amala